Cepat lalu nali dari Udi. Kalau tadi cepat tuh. Malas lah. Ya, nama direncana untuk jadi susulan pada yang berlayongan dengan otomatis dong. Iya, mana? Betul sih untuk oleh mana pilok sih oh. Iya. Berhenti pak belum. Elok usia. Iya, macam-macam. Di parampola ko mintu tamang kambi. Iya kimang kami napakande-kande tu telungo na siya na pimasero-seroi kiwa adini karena pawanda pidapi minde lokasi na nasangkin ni tasiringan-ringan ni kayak zaman. Like, subscribe. Like channel saya juga. Like.
kamu nagaragagong kopi by name pia misera mangal ukopin dito. Ili. Dan nagaragagong kopi by name. Beli su bukan. Oh, mbay curi kan ada ako may dadal lulus tu. Matahar ta sa lagi. Ya masagi katulad ng masati tantare di yan. Sa kita tanta nayari to sa lado. Cara kamu nagaragagong kopi by name pia. Stress. Kenapa? Nasi mamat. Huri mo. Ayam mo. Ya. Yakin madise, da dua misa ada lima lir kuan kini madise. Mana? Satu gurko 8 dan oo. Tahun. Yang pernah ada kamu like dan subscribe channel kok jangan nonton ya. Klik dan subscribe ini. Tanah aku labendan. Nasaba aku mapadi. Ya. Apa dulu na yung ito gua. Tabe tinggal yung boko aku. Siman sa ade kanan kay ringku. Meka tabe na alako kita masolanasang. Mesiman na alako kita mintuk tawin joren. Tabe tingayo na pati ipuang. Tabe tingayo na tumaprenta. Yate sara ala di Pugao. Kami yung may parapuan. Yo laadi pa kami anak na lororan. Ako na tinusanam. Kigwa tak kibisa Pugao. Tak na paatunduan yung may kita. Painan yung may kita. La abiraka. Lima maringan yung may kita masolanasang. Kidi sa Pugao. Yung may kami anak na laodoran. Yung may kami paarapuan. Ketan na bantuan. Maatu-patunduan yung may kita masolanasang. Ya mutuyo na tanga melo.
painan melo len eke maringanta masalah nasang itu di sana seksi ya dan itu di sana seksi jadi ya kita ada merampak ya kau kita Pak Rabuan lah Pak Rabuan lo may sarapo lah Pak Rabuan yung may suaya lagi Pak Rabuan lang na petarian ya kusangat tapasusi de Puralendo ya tapasusi de Puralendo kumalendu yan eloko na lang na petarian lendu yan ano na lang na petarian nagupokada mo tan na ng pempisa peluan kukuyate kita petarian taek kuisang bedakan di umba Pak Rabuan umba Pak Tondokan ya baka siapa Tondokan ya baka siapa Tuan dari Taisan di Solanasam tajagai melok kita mele pemantondok ya tajagai melok kita mele pemantondok tenupa na tonto merapa ya apa gua situ mana tak nak pula dendan nasaba aku te mapadi kau ketumpu apa belan nak tiro tabe lah abi pagita te ampona maka gua jadi kutole kukua tabe ya te sara tadi pukau kaya kibisa lang melay tan na pa ina mero yung kita tama mero yung kita masulanasan dari ya te sara kukua natonana Pak Rabuan yung may sarapin natonana Pak Rabuan yung may suaya lagi Pak kita petarian ya yari terkumau petani tandai matua mengurah tapi yang menado metuan tanda namanya dari tak pula dia nampak yang masa Asia hanya kamu kapalan ibu adua kupet tadam kelas ya tulan pemilau na tondok nanti na lalu pemilau na periode ini dak dipikir ni dengan disam katuman mungkin malas-lasun ke keadaanku tapi terus terang nak selama yo namanya min dalam apa yang kau kalau todok wadi ya lana jadi utole Pak kuat malas-lasun ke keadaanku tapi anu di pokok lendu yang itu kanan cara lebih kita kuat aku tidak kemarin dari polisi tadi suruh aku kamu kau mengurang dan kiri jadi bicara jalan karang ini bersemangat sangat dina kematian jadi kupal maram pak lagu kita tongalat tapani alay na sangilan karamba daw paki daw ki kewat tu mo tamanin patap
Dami tang kilala yung pangarekin mo eh. Percaya kami sa pangarekin. Hi. Jangan ditutup, jangan ditutup. Cardo. Ibadah singkat sama ibadah itu. Oke, ya jadi tadi kemudian di Jumai gereja sama Pak kalau situasi tadi lakonan. Kita de makan Iko alay tambay sisang karonto-ronto dapat tojo may salian. Bayate Pak Damoro 01 saya ke 08 terisi motor. Kita dulu Palepe 02 Yamot Hutan Derapasan 03 Tula Kebalakan 04 Terong Karudusan 06 sampai 08 Terong Tanda Todago. Dari maka dulu mengidaku kemana tak nanti Pak Jomai 01 dari itu wah keluarkan ini pinsen na pertama yang itu pantambina ko siwanda ko to lampino sinakong bintiga mo dari banyak itu gambaran singkat ke para kita dulu.
Kamu to dako umpan na to mas samboy mawa umpan na to samboy kay lotong. Di kuarter semangat uang tentang pasar hukum yang tertuang ono di dalam pelayanan di situ kata udah semangat aku kita sonasa kau dalam katakan dalam kami memang selamat siang demo baik di pasokan aku keluarga untuk acara selanjutnya. Udah semangat sekalian memainkan doa sunat. Na di gambar si misa dako. Pero mali na te may parakuan sini tomate pasete may anak tomate siya ampo tomate. Anak tomate siya ampo tomate. Batumbang ko mi patuan. Lami pasiturubang mo to terongyan dito. Na dibentris si parang dako ingete tanya. Susiduka to kipampor ako kumuha kipalan ko berdasarkan pangoki kami yan nataadelan lataban pangopainan melong talapor bangami na ipadentu pangangka dari di kamar si misa daw may dako. Nainde tedi to babangan waktulan tetarampak sadiat misa tu tolama piloks. Ya siati kosongkan di tedamoro ya telampi tarampak lako dan terpasangnya di parago damoro ya to. Damoro misa saya lakukan. Sabayat tu rampak damoro misa dako. Parete. Damoro katan derapasan. Damoro tandu tulak balakang. Damoro apa? Telong karudusan. Damoro 5 selangan pato telong tanda. Palampi dako tota kita si tangai ta ngelapan. Bayam to tu pakala ki pak perangian lako kita suke tadi. Mangka isi. Ya, bisa mau isi. Alam
Yogi nyok mua pasatero kata palambiran itu iyan na kita total lulembang na ta Kristila mapasatero kutole kita total lulembang na ta Kristila mapasatero nasinuta reke utara di kuaya mapasatero iyan na kita total lulembang na di kuari mapalimbong tero kitole mapalimbong tero jadi ya tetap pala tapang autotemo mapalimbong tero tu Sanyado tangke suruna keluarga Nenek Sima keluarga Nenek Lapu keluarga Nenek Norpi keluarga Nenek Laitandi keluarga Pak Tandukan keluarga Nenek Todi Pati Napong Sepe keluarga Mama Citra oh pasal dia minta tu dia dulu main tero-tero nak aku ada termasuk tanda rasa siapa nepes yang kurang balakan jadi nama le mereka tu keluarga nasi turut patuan nadamai Mana kau rata pakai kamu dari lanasa tidak kotor tamane sampai alami kita anu papa ada pingsan pertama kita itu keluarga Nenek Norpi ya patar-taru mai sini oh dia kami itu keluarga Nenek Norpi Pilok Smite 09 yo pataru-taru mirakoh bebiri si Taruna keluarga Nenek Sima pertama mimai undi kami itu pati ya patah minta tahu ya pataru-taru minta teh undi itu ke pati na dia pira keluarga Nenek Sima ya pataru-taru mirakoh dia patah tinggal apa papi semi Pator 10 keluarga Nenek Lapu pertama dia main undi komitu pati Nenek Lapu dia to pokok pangalami ya pataru-taru rokok dia keluarga Nenek Lapu pertama dia main lokasi nasa bakasi atau ke batu dadu pokok alang raka sabak disanga rampo siamon tete ke taru masih anak pati ponsepe dolo ya mbak komi tahan di dolo pati ponsepe mali komi lako pati ponsepe ya nomor 11 Pator sampai bisa tangkia suruna keluarga Nenek Laitandi lamai gantaran patina nadio ya tangkia suruna pati Nenek Laitandi lamai gantaran 92 92
keluarga tangke suruna keluarga Patandukan. Keluarga Patandukan. Sadia tenona keluarga Nenek Toding. Keluarga Patandukan. Keluarga Patandukan. Ya, tomato-tomato Papa Gerson ini dokumentasi satu, nah didokumentasikan. Tanya Pak. Keluarga Patandukan. Ya. Manda pidapi kami komaton kita main. Papa anak Gerson, manda pidapi dia. 13. Tak raya keberuntungan. Keluarga Nek Toding. Susi maya tote mai tangke suruh wira kaki pokada kita diki pakalara mbaim dete lami pokada bang moya tola ko kami. Nenek Toding lo mai song tak ada tomarenden apa resmi sah kumua nomor 14 susidu katotu keluarga Mama Citra lamai kalembang matang kia suruh tangga pakala duka patu rampo tu pangkambina otomatis nomor 15 to dempar katu kita keluarga tu rampo matang kia suruh sebelum teng kaki lagu temai disanga kumua anak tomate. Nenek Lapu damoro sampulanan di angge damoro tangkia suruh angge sampulan namo yo susidu katola ko lamenteka kila ko temai patuan na temai anak tomate diurut mo indete dio mai tangke seru na keluarga Nenek Toding 10 apa keluarga Nenek Toding 10 apa ya te sinu tomate ampo tomate kiko ala kiurut randu kudio mai disanga kumua kakak tertua pako lasusi bang moto den tumaras sampalan perjalanan tabe teke ki pasitengkan ni
kecamatan nate, keluarga nenek Bita, keluarga Ponggorang, keluarga nenek Vincent, keluarga Papa Rannu, keluarga nenek Birson, keluarga nenek Apong, keluarga Mama Sari, keluarga Tantarina. Oh, mandapi-dapi nasang inde teyoto. Misi turu to patuan mi dio maidako. Kapalingkan Pak Lalanan te. Keluarga nenek Bita, kita tambah itu keluarga Ponggorang. Pertama di mana? Dinasang kopi. Sian sikor itu anak tak ampu bisa nasan. Nomor terakhir Nina. Tidak nama Mak Citra lamai Kalembang sang puluhan nanda dila sang puluh itu mate. Tidak nak keluarga nenek Dita. Ponggorang. Tama mau kami. Sadia kami itu keluarga nenek Vincent. Sesuai urutan ketiga. Dia main Tomasion. Nomor 17 keluarga Ponggorang. Pataruin rokok sama nih, pataruin rokok. Si Taruna keluarga nenek Sen, keluarga nenek Vincent. Male malako misi turu dia main. Yo, Tedona keluarga nenek Vincent, Solamintui, Solanasangi, apa nenek na Vincent dan juga ia mau tu Tedona nenek Tasya, Mama Agu, Papa Atika, na nenek Geri Damai Deri. Oh, la situ rudu mintu tau tu Tedona nenek ia mau tu nenek Tasya, Mama Agu, Papa Atika, nenek Geri. Oh, patamana sang mido maito. Oh, tidak mana keluarga nenek Lapu, damaro piramateni nasa pro apa sang pro 5. Ya. Ini komite. 15. Damaro sang pro 5. Mangka mo? Mangka mo ni pa ni? Main tarakon. Yo. Hindi mo ganito patyo. Nanapatas ulo may to. Satu, ia tedong na nenek Vincent kurang lebih 20 moro nina tu tandera pasan bunga nasambau dari lata kosong kambang moto kira-kira lata pasadian damoro 10 ya keluarga nenek Vincent kipeta adalah ko papa na Vincent mi pandu itu tomak damoro na damor kecuali bunga sing ada borok na to na yato na dialan na tandera pasan siapa repe di pasadian mo damoro to tama ko itu berarti na nenek Vincent
Iya iya iya. Tanya bongan duka milan damoro sama denya damoro khusus na to. Yo, panjang-panjang mite bonga sih. Saat nela di damoro. Iya, dokumentasi tuh ya. Oh, mulai nomor hilang. Iya, iya. 18. 12 tiga. 12 tuh. 1. La napadu papana pinsite na di damoro ilako. Lano Ano itu yung luwe? Ya nomor 1 tuh. jadi kitole ya to terong na nene na pinsen to. Damoro to nina. Jadi demo damoro na to. 1 berarti 5 teh. 5 le. Kan Misa tanda rapasan, misa parepe. Bongan ada dua apa nih? Sambao karudusan. Ya. Demo yang ada orang khusus na to dikosongkan nila. Soal atau mangoki na palakoy. Ya, ada orang na to. lanjutkan itu Yogen lo, nomor 3 Yogen lo. 18. 18 le, 18. Ya. Ya, 18 mo tu demo. Kosong kami itu rapasan, kosong kami Bapak Antiksen. Patah. Majaga-jaga ki solanasang telo luboko kita solanasang labi nampota. Ya, patar. Bisa mi patar-taru dabo ko alang ke nang masih. Nomor 21. Yan naman katela sa dia do tu keluarga paparan nu kemangkay te senene pinsen pure di damoro si Taruna seki palan tamu kila laimani yo nomor itu dah ya pertama seki kakak tertua tenong na nene bita dolo kita suite namane keluarga paparan nu ya nene bita pertama mimai tomang kambina dua 9 pada 4 tu tak na tamanina
Tapi keluarga Nenek Vincent naminang kay Bamo tu Damoro ke di Kuadep itu laporan Damoro pira matu 30. Ya. Terong na Nenek Bita. Keluarga Nenek Bita. Tomatuan taro may bano kasalle. Anang radio may tabi ke si sonda si tengkan ni teh. Paparan nu sabaya yo muka do may patama mi may tu pangkabina. Teman kambina. Indah. Tiga 30, 31, 32, terissimo, 33, 33. Paparan nu. Iya teh kita keluarga lah balak tulah balakar kate. Nah di pasar ya, kosong tanda rapasan Parepe 01, tanda rapasan 02, 03 tulah balakan 04 teh 04. Ya terong na paparan nu ala ini patah sudu kami teh dolo sama masia teh keluarga Nenek Bita tangke suruna gamro ini tadi tangke suru iya anak tomat terong na anak tomate Nenek Bita gamro pira betul 34. Iya 34. Kusang mbay ko bang momenolo mo to sa pamarira. Yo patas oh belok. Tasanga mo to sa lanasan kung mamilin. Nasadia do may tu keluarga Nenek Pearson. Patama mi may. Yo, dan tu mana menyusul patama pisai mai papa anak apa? Ya mau tahu ada baru dikosongkan tahun ini nak. Itu mai tabe terong nama Masari yo depan ya mau patama mai. 35 36 Mama Sari Mbani Mama Anasari Tiga 35 ya 36 tuh dah. Indah bos saja indah tu. Terong na papage pa. Si Baba siya to terong na Nenek Tonina. Di pas siya to di pasadian Damoro nina. Damoro 31 tu nina. 31. 31.
Pearson, Nene Pearson, pertama mimai. Berarti Nene Pearson lang ko mini kanda-kanda ko dokumentasi ke. Tiga lima mate. Tujuh mo ya. 37 38 telan. Keluarga Nene Pearson. Namanya Tantarina dako, emang ke keluarga Nene Apong. Keluarga Nene Apong, pertama milih damai. Keluarga Nene Apong. Lamenta apa dia tuh keluarga Nenek pun no tete dong Nenek Apong. Apa na dia ada baru iya 39 10 40 41 Taruna to Tantarina. Oh iya tuh pertama minum nih. Pertama minum itu Terona Tantarina. Oh, alain misau. Alain misau. Mana tahu mana. Terona Tantarina. Payate Terona Tantarina na boda moro ningan di pasadiamo. Bunga na tadi rapasan. Di pasadian Damoro Nina. 07 teh 07. Bemi 07. Nah di pasadian mau Nina tuh teh tanda. Kalau kau minta 07. Ya to dio tanda rapasan le. Para kau ini 02 toh. 01 tanda rapasan. Iya. Iya to teno mo di sana la yala karudus lami patrama ndete la di sampah. Iya to teno tulang aban la tamadu ka ndete. Toro ndete. Teno tande rapasan la toro luka. Iya to ya tenina parepet teh yo tanda rapasan pertama main padu kay main pangalan po rindu latama main eto ni sanina hendak kominan kita doke ma kay lotong mawa pote batu kay lotong sabaya mo ka
kita tandu lembangan atau kami na po rin pangalan po Yori perwakil dako kita wakilan do kay Mano Kasal dako to tulas satu na napatamay misa pada dua pak tori pa patula kapalakan kaya mo birang misa nober pangalana nober yo male satu bayi bisa melalui kita patengkan yang kata to saya Allah maka lima ta tora tu masia angkat nenek mangan nasangka todora lente nampanikuan lambo rumam benalangi lambo palang kana gaun pakamu kamu ampun na ada kamu kapoenan na indedan dan palelean dipabuangi sandaran dana dipakolak itu berbiring apa naisan nenek dipo nenek na tandai todolo dipo todolo kumualen to tanak mualuk na dia may batangan di kaleta lodang susupe umam mo sangka na dia may tondon to batanta makambang miki umpo aluk kasaranian ya mo poleban na kasiran na ya mo pandanung malawan na dolo tapateng kainde ada nama palimbong terong ina takarontok dolo lang pangando pasambayang batu ibadah tay senana tay lainna tapak paninanmu tapak patualai kumua itu tidak nantal indu batu patoko buang matua buang Yesus buang penamasang tiak langkan layang kalung piki rorak manuk piki lami sarepati to tinay bogoki lami langda pakan kayu riki namanda pala korlongki bintin kulambu bamba penawanki patoyang pitondon nalalan busung langit busung tanah busung sakka sayanna pamang bela-belapi sakiun nangga rambun makpo sanga-sanga angki masak ke maniri marudimdim solanasan limbong terong makbulu ada tasik karambau mak songgo bisara tedong mailo tanda karambau tangla pale sunna tedong kalan dotan dukna karambau lungkum pala sanna deng kabuntu tangan laga tane te tangan penari apa nakuan na inde tedong kada napatuleran na kuati apa riki dan bakara lante pangaluan parena to diponene tia pare kini batok kampolo pirri lanteran dan pamisakan na tongkonan tok kalosi ammi tangumpo kadari tempon di otokna mita musaburi kaananti parompongna apa kukua ku gora-gora tongkon pandelolila langam mate tukudot tilangi kukua tangkuisan ke bana to otodo sama riku pegarente tialling ten riku pelale tikaladun kumua sang serekan nade to nenekta sangka taran lolo todolo kapuanganta pada ditampa dia mai puang matua pada dikompong dia mai to tumam pararata ton nadadi nenek muinde tedong daulangi di sanga manturino kutole pinenek na tedong daulangi di sanga manturino
melau langi nenek na tedong lungsu di kasuagan na pak kombong na to tumampararata unolay ran di langi umpolambanan nenda to palulungan pase nga adik nenek mutedong lain todolo kapuangamun de kanai mataku adik unolay ran di langi magi yang adik umpolambanan nenda to palulungan mengkalomi daulun na langi mengkara pamidati karopok na tanah kalua nenek mutedong di sanga manturino ton nadamu lun na langi nenek na tedong langan medek me tanpa to turun langan puang matuarek ke meong li to dibantu kuna kuah puangnya lama patumbana aku lama duang dia pana inde tasi kitang kulamban inde sak dan tangku orongi inde minanga kalle kallean tangku kuleai pana ku adek puang matua do maitangana lagi koe tedongnya laun tiro ko ya sampai na bulan totumanan baranimna tona naire de natasi kumbo to na bura-bura mumane unorongi tasiki mapulu ungkuleai minangalambe urira kali kumandala tona lambi ni ang lumangkana tanda bago puang matua na toling rongko totumang pararata unorongi nenek na tedo lamba mitodoro kapuangan na kanae unnorong tang talan niko na tang tiyo ton kalungkungna tang marumpe di kuara belan na napasake puang matualang tangan atas 50 na prapak kito tumampararat talan palisuulawan na bombang siraria ton nalangan no balik bentang arantena nenek na tero ton narikyo balik kapadangan na todoro kapuangan na inde kanay na tolyo diri betamba toturul langang puang matua na kuah koi puangnya lama patumbana aku lama duang dia pana tang dia mo lawari mo toko mo tang kumande mo apa model aku patupang di kolong apa model aku parambun di Maroko naku amani puang matua do mo itangana lagi koi tedongnya tiro ko tinaya bokokmu saili ko kanan kairimu au diong sepon riu bila diong lombok diang buntu dotanete ari parelanto uma yang orang pato mangani kolong yang orang pertemuan di Maroko kumande di sanda mamina anna tinimbu marasa ton namang kamo kumande sanda mamina nenek na teko tu mila kotok kalimbuang bomala kotok sakke malino dibantu mila kotok kalengaran la kotok pentombangan sore omo tobo yo na nenek na teko rak dawomo mata kakna todolok kapuangan na inde kanai tonna tumani modasi pangala langkam barani umpati umpo kada kakek derang nusabu katiang karan umpataru dikalingkan na nenek na tedong umpanak tani kamalean na unnola buntu saratu ulewan lombok mak lako-lakoan rano-rano amu buntu apolong amu taneke lalar rayuan na tedong pak gulingan nat kanai tutu mitama pangalak taman dibantu mitama tokur ramanapa tang mataku napai atang dengan pengkalayak amas sikaran kadang duri masih rintik daun kayu nalumba-lumbai bonglo natiat penika timbang nasa pek dibuah uwe lan pangalak taman ton nalam mo palisubunawan na tangana pangalak taman nenek na tedo pusa dia nenek na tedo kali di pasuruan na tangan tandai mo luna sawe ko pulawan na padang kalilikan nallo katampuran na masiyam apa yari ade narandu ko ditiro nenek na tedo lan pangalak taman yari ade namula di mantape rupa todolo kapuangan na kanae lanto kurramanapa robo keribangun banuan na torrotolino roto ribobong malia na pempa dia lente na penayakan dari inna male ni ade nenek na to suku manar na tama pangalak taman ke de mitodolo kapuangan na to pande pali utama to kurramanapa kolong buah sematara umpasan di kuliwasa nenek na tukang kayu bunga nalalino apa tahu di sana pong sabanangna pong koe-koe
pungkalolokna na punglallesu male uleleng kai mak dodomawa usungkan kalayan mak kundai rara songka tang salah songka tibambang tang salah tumbang rampon ya nenek na telong menuduki pantaran na pungsawan nangna saya miade todoro kapuangan na kanai ulepai pa bulisakan na to pande paliu kona kargami pakai na to pande lan tapangalataman na tampami tanga to manara lan kurramanapa na kargami bonto na ulang na kombongan ni bunde papuru na alami bonto na ulang na alami bunde papuru na tinaram ituan le samara uwe si tamu urakna di galeke ni nenek na telo na pagalatam na karidisa mi pandung ballo na kaderendera mi bulun namaya diulangi mi nenek na telo na pagalatam na berususu bisa padang itia na bedo katonan bisa tondok to pamulungan ton na lomo padang itia na nenek na telo ton na lomo tondok to pamulungan si pebau pasang mi nenek na telo buturiliku silanta angin-angin di todoro kapuangan na kanai ombo kalimbuang boba di sanga tonggo matua kupe malesan nenek na telo no mailangi di sanga manturino nenek na telo butur liku di sanga tonggo matua si rampanan kapa si pakule aran pak sulen nalo dadi ni terong sandar panna kombo di kanai pantan niana langam di borong-borongan di pada upatu-patu borongna reke miki di kadawang-dawangan ni pada umpo kalau kadawangna negara kami balama kulli lantang mak lako-lakoan nenek na tomang kambi tomang laterong bunga na lalino apa tahu tama perangi kita ko tomang kambi nenek na tomang kambi bunga na lalino apa tahu di sanga ningo-ningo beka allo maridonda na pasok bulan tidak bamba kolong na tarsiosok na pengumula tahu pengutumbo tolino lo engkok gulawan na parang di palimbongan teno di pak tamuan karambau torro paria unesu pataran tina bamba kolong na tarsiosok na nenek tangadilino nenek buen manik lan banua puan lipu sarimbano di palimbongan teno di pak rampunan karambau torro paria unesu patarana tina bamba kolona tarusio na puang tamboro langit lolosukan daurena puang sandabili lo banua ditoke lanton do diangin di tongkonan kandora nalangang kalandona sangka rekelayunan dan palelean di palimbongan tedo di pak rampunan karambau torro paria unesu patarana tina bamba kolona tarusio na puang rikesu lolosukan daurena puang ribeloara lan bangku dutua lan pantak nakan lolo padang ribeloara di palimbongan kedong torro paria unesu patarana tina bamba kolona puauran pakana maripunna da padang ditikala di pak limbongan kedong di pak rampunan karambau torro paria unesu patarana tina bamba kolona pungsuluara lan padang disesean ronta pende renden kandaurena lolosukan daurena pengolando palasa lan daenan dilindo tau di palimbongan teno di pak rampunan karambau torro paria unesu patarana tina bamba kolona tarusio na tongkonan layu kesungan pak kalandoan lan tallu lembangna la tongkonan layu di mamakale tongkonan layu kairo desa ngalla tongkonan layu kotin lo mengkendek nalangang kalandona sangka rek layu dan palelean di palimbongan terong di parampunan karambau torro paria unesu patarana tina bamba kolona tarusio na tongkonan na apa lante padang di sangalla lalan na tongkonan dulang tongkonan buntu tongkonan suaya tongkonan solo belan na targubulawan na tongkonan layu tongkonan na apa titomate tangla mangaras sangka
tangala pondok palelean di sana kumua di Palimbongan Tedong di Pasaran Karambau laku pasule wairan dan di perutku laku pabalik pura-pura molengko di lilaku laku singgi moko Tedong laku siri-siri moko kanai laku tempe moko sakean boko koi pudu torro makamban dote kulik na padang mana marapuan dote tikalebona lipusan da kasalle nakua kadanele pesalosok tomatua pemandai ko paka apammu paturuk ko lima bayummu anna mutontong ma penanda kumua torro makamban ninde pudu yanna den tolarampo palutu tombang lette na laparelen na rokola tanah padang tanduko na lapasendo kola korandan na langit iko na lapati pigila ko palelean nuran keden ni tola rampo boko keden ni tola sae meloko keden ni tola mak kunala nala dio mai pudu di turotakba di dulu tekken mbak nama tak tandera pasal teto nenek nak kisah koe kutiro-tiro ilako tungkaku patak pai mata tedongan nampale sumna karua tanda-tandana sundun rongko tibaen pak todinganna di turotaba di dulu tekken di turodoke kumua ia teki dulu ladiala tande rapasan nadako toke dako ke solo kirante kalua lama dodo bolong lama poteri bolong ladi tina bamba kolongna ke atunta mea di sanga kumua na tete tomate domai lakian rara tabe domai tongkonan banwa kasalle pasamboi kay lotong lola sitongan na temang kay dako lata pote kurir kirindete to tongkonan tak pasuruk kilo suluk apa situasi kita tiro dari kita bang masang sitaruna pero may batana karambau tanda parisuna sundurong ko tibayin pa tulingan idulu tekken iturotapa iturodoke naulang kada situr lumay komakaputalang komakaponan nao kumaya tetedong idulu doke to temote ladiala bendadi tedong parepe dako to kelako ke somolo kirante kadua tambe balang tanah kitandung sia-sia ladi popak do mawa ladi popak do lambung masura nadi tina pambakolona ke atun taman tunu ya tudukukna ladi sea tinggi do may palakan layu ladi ambo tira masak do may palang kamadao lamen dadi basse salamen dadi ka panambalang ladi pake masalipadan do may balakan layu do may palang kamadao samboy ni mawa lamay ko lama gitu deh iya kita para tuan letan dari mana kak batal mani palili mani tete mau dulu di kolam itu kayak tanda bisa harus mati hebat itu akan bisa pasti ini ya pandai tete ini tete siayo kalamba si bardo barana tedong misa ditanda indo misa ditanda ande sundur rongkok buti bayin pak kodingamde naulang kada turuk na tomak raputallang tomak kaponan nao kumala digente ko tedong karubusan ladi sabu ko sumbung pena ladi tina bamba kollongmu ladi ronta perenden kandauremu ke atunna disanga kumua mak karubusan dan dia tamak karubusan yate tedong pirang dolo lagi tinggoro nama kato yate tedong lagi tak tamak itu kaito kerudusan toda dua to
bunga sengas na adalina lain kombong garakan pantaranak na di binto entas sa kedawatan nga lagi pangloloan na ade ratu bulangi daw dasa topaungan rokok yade natakia lembah diong ina salungku bunga lalang melaw lagi lungsur di kasuakan na mengkalawar pada ngeditian ton naloo mo di parang ditian nenek munde bonga urirakan ini kumandalan unola ni maririn nalita buutum ya de dakarunganga sipo pirit leke sipo tanduk karakai bonga mangando melambe kumua den nompak dari omaitar kubulawan na tetomati den nompak lambai tetangana tondok padang dia petarian tontong den dan bonga nagau rak dan tek salekona pananda bisala inde bonga tedong di pamatua lagi tedong di pamatua tanah langkalan dona sangka mangando luka melambe kumua den naupak natar kubulawan na batik na tetomate kita lan telepongan tondok barang dia petalian todi popali sunnaumbu anta tontong mak matua indo tabano karurungan tamalambe sunah tungkasanganna ta sonda nenek keupata ta dol solon todolo kapalayan inde bonga kada nenek duka kumua ia de bonga ulambe sumpu manaran unangla pande baliu kumua na diomai taruburawan na tetomate sia kita lalle bongan tondo tontong laun nara di sanga kumua sumpu manaran sola to pande baliu tamanarang moral surak bulan ta pande mora urroto-roto bingkoe todi mbangka koe todi binto entas ka totodina asia si malilling to tandana nenne adek mangando nenne adek mak palindan bak tu tanda pas sambaya todi pangando kumua ia te todi ulambe eana sanda makamban unangla barang ganna bilanganna ulambe tallulolona unangla apa taunina kumua denna sia upa dia mai taruh bulawan na tetomate sia kita mintu totor roi tondo tau nesungi pang leon tontong ki katanan rak dan ki laka bagian diona tallulolona diona apa taunina lamembaka takinam pia semberal lotong ulu dia tondon to batangata lamembaka paretan lubulinna solabanne malapu lana po pembaka to disanga kumua rendenan tedong pakan dia manuk sia pakan dia mbai inde pudu ku sabumo ku kuaringgi mabilangan to tandamu mangando melambe kumua den nasia upa anna tarbu bulawanna tetomate tontong umpeli sunna pala ringgi mabilangan tontong umpe bombong na taruno doi marapuan na tontong diorongi lolorangka na tamatanga na tondok rak dan disimbongi tak bitarunona tamate mangka ditarik susima allo totemo lante kulla tomarasan sundu molollo na tedong sapal lembang na kanae siri-sirin na sakean bobo oyo demo tedong ditanda indo sundun rongkok na tibain pak todingan na ulang kada situru na kadendek misabungan na kumua ia tekitu rotak baki dulu doke lamendadi disanga kumua tulak balakan langdakna palangka madao ladi tina pamba kollongna ladi rontak perenden kandaurena
ke atun tama bi batu atun tama pasongolo na yatu duku nadako toke dako katanan na disanga kumua parangka katanan na belotedong katanan na bombongan tombi sia doke dadi mbay laki kuah sundu mololona tedong sa palembang na kanay siri-sirin na sakean boko dadi mbay la susimoto laku kita solanason bisa mo tapatas suto iyate disambuin na kay lotong nina koyan na de minisangkin hindi telo boko banwa sangki bangilo satu ila minisangkin yato singan na to bisa mo to ipatas patodemo te na tiro mataguanta na tapay tiro tapi kamberanta jomay keamanan jomay polsek sangala attu sangattu latasorong laumpalampo kadabalo laku kita masolanasan. Kapolsek Sangala, saya bertugas mungkin baru di sini, tetapi saya sudah lama berada di Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe lako toparenge, tabe lako puang rensa, tabe lako sola kita semua rumpun keluarga. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya menyampaikan kegiatan yang sudah berjalan ini kiranya betul-betul kita jaga. Kegiatan ini betul-betul pelaksanaannya murni adat. Saat ini sudah selesai acara Mapa Limbong Tedong atau kalau di utara Mapa Pasak Tedong. Nah, dilanjutkan besok kegiatan Silaga Tedong. Untuk Silaga Tedong saya minta saya akan laksanakan pengamanan ketat karena saat ini zamannya IT di mana masyarakat bebas memberikan atau menyoting kegiatan-kegiatan. Jangan sampai ada lagi kejadian di Pagasingan. Saya sudah menghimbau tidak ada judi untuk acara Silaga Tedong. Sudah 3 kali saya menghimbau dan ada yang sengaja, saya tidak tahu maksud tujuannya apa, merekam kemudian melaporkan kepada saya dan saya yang betul-betul disudutkan, ya. Tetapi tidak masalah, kami hanya petugas yang melaksanakan tugas, melayani, mengayomi masyarakat agar perjalanan kegiatan Rambu Solo ini bisa berjalan aman dan lancar. Saya minta nanti besok jangan ada taruhan, jangan ada uang yang beredar yang terlihat karena sekarang zamannya IT, gampang kita difoto, gampang kita direkam. Jadi saya minta besok betul-betul murni Silaga Tedong yang diadu adalah betul-betul kerbau yang akan dipotong, tidak ada kerbau dari luar. Terima kasih tadi Puang Rensa ke kantor menyampaikan ke kami akan kawal, kami akan jaga. Mohon kerjasamanya masyarakat atau para toparenge memberikan himbauan, mengingatkan kepada warganya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yo, kikur resumang Yona ke judi. La menteca aquí solanasan pesiparan lako kombongan salo batu gereja, pesiparan lako toma aparenta, pesiparan lako toma ngala batu tomang kambi. Mak perangi
Bilang na lamale mati paran menantang, may laki bebang matuang ka ano dolo. Per pesiparan reke polsek sangat late. Polsek sangat lah. Yo, mohon maaf Bapak sebagai penghargaan. Ya, oke. Iya. Si Taruna, lasipaki ada asal sangat lar. Pesiparan lako tongkonan layuk ke sungan Pak Kalandoan, tongkonan layuk Kairo. Oh, si Taruna tongkonan apa? Pesiparan tongkonan apa? Tongkonan dulang. Rokok dulang. Pesiparan tongkonan apa? Buntu tongko. Pesiparan tongkonan apa? Tongkonan suaya. Pesiparan tongkonan apa? Tongkonan Solo Pak Palumbangan. Palula koduk kabang ini. Si Taruna, lateng kaki lako disanga kumuaga paringesan lante tondok. Ya tapi si para lako to parenge lan telepongan tondok. Manok sale. Demi apa? Topangnya. Lambai. Lambai, Bapak Matampu. Maraban ini dia. Orang ngirim deh Pak, barang ikutan dari kantor murah mesusi itu. Para badoan nih, yang sini. Mina. Patudengnya. Keluar dari bumbu Ada. Neno para que no te dé. Majelis Gereja Solar yung bendeta. Yung Mas Ebenezer. Pastor Parokia. Gereja Katolik Stasi Suaya. Jemaat Tongkoy.
Jemaat Putu Masake. Moto. Yate lalu laku mau pesibaran untuk perintah. Baca naik, jangan sampai lah. Malu Nina Polsek. Kapolsek samalla Nina malu mo. Dan Ramil samalla. Lurah tong kesarabung Malu. Mangga mo. Lingkung ang petariante. Dia berlang. Lingkung na. Lingkung ang sarabong. Bedung berlang. Iya. Lingkungan tongko. Iya. RT benar ini. RT Tongkolosi. Kepala lingkungan Suaya. RT Tonobola. RT berapa? Dekorasi ya. Sound system. Soti. Tomina. Kasih bertanda dong ya. Ya. Soti sola Tomina. Otoma pasang listrik. Artinya penerangan, tomali mani-manulian tumin na isa tumin penerangan. Yate. Oh, PDAM. Ini lain. Yate Pesibara Lakoto Makambi. Toma Kambina keluarga Nenek Sima. Alamat dia. Toma Kambina keluarga Nenek Solapu. Nenek Solapu. Ini Nenek Murni dah
Tumakabina keluarga Nenek Nurni. Tumakabina keluarga Nenek Laitan di Labing Entaran. Tumakabina keluarga Pak Tandukan nih. Tumakabina Nenek Tori teh. Yang apa dia? Tumakabina keluarga Pungsepe teh. Patina Pungsepe. Tumakabina Mama Citra teh. Tumakabina bekal teh. Ano ba? Oh, nakakalaban. Tumakabina Sekumbang. Tumakabina Karak. Oh, batul kata Malilu, dia di sana Nina. Tumangkar Kasaringan. Oh. Keluarga Nenek Vita Domik Manu Kasal deh. Tumakabina. Tumakabina keluarga Pungkorang. Oh, Balangan. Tumakabina Nenek Vicente. Tumakabina Nenek Tasya. Mama Agu. Tumakabina Papa Tika. Nenek Deri. Tumakabina Papa Rambut teh. Aduh. Tumakabina Nenek Pilsen teh. Aduh. Tasir itu lah.
Kumakambina keluarga nenek Apungot. Talu. Narangani kumakambina keluarga nenek Pono. Dari apa? Maksudnya? Iya. Nenek Pono nggak bisa. Oh, yang kata ke siting kamu, iya. Oh, toma kami nak keluarga nenek pata, alis sebelum kade. Toma kami nak keluarga Mangasari, dua. Pata sudah dua ketuk kan? Nggak bisa ya? Kok ada dua? Koma Kambina keluarga Tante Rina, ada dua? Ada dua toh? Ada dari lalu tuh kan yang lain. Yang ada petang ko talapuri itu inde. Ada siapa? Pada si Romoki. Mangkal nina. Apa? Oh. Bapak lagi yang main tanpa padang. Angkat. Bukan di Pangasi aku tuh. Iya. Dome kero. Pawanto. Ya apa-apa nanti alamat maafin dulu yang baik. Lapa-lapa nenek lagi yang besok lah nenek kon damai tabungan nih. Kasih lihat kok. Nenek murni, dia memang. Saudara saya keluar dari ini, bukan ada lagi. Nenek ada belakang teh, lapa-lapa. Coba nenek berdiri, cepat. Benar lagi. Bapak tiga. Masuk di dari dalam
Yang penting tas ramaian. Angka menina. Kalau kureto kayak gede di pertama masukkan. Ya. Boleh. Lapangan nanti ada beda atau ada dua ini lapan. Kalau ada beda lah. Kalau ada beda. Lantang apa buat ini? Bisa. Iya, boleh apa? Bapak Jepri lang itu bisa, Jepri. Bapak Jepri. Jepri dulu. Oh iya. Jepri bisa. Bisa banget itu. Dapur umum lo depan nih lo ki. Sudah dapur umum. Betal dong. Betal. Langsung dulu. Oh, ini langsung dulu latihan. Jadi sinong dong. Langsung dulu latihan. Operator. Keluar nama pemuda. Oh, tahu kan? Dari ini. Kandai kami sudah Vincent. Iya. Andai kami sudah. Iya. Menutup apa ini lo main jangan kembali di Persibad Baru. Pakai itu keren. Inatawankan kalau masing-masing jenis ako ada si taluna na lainnya bintero natapasilupulo natapasilaga itu bunga anak ako donga silagay tal silagay na layado lagi pasi tambu naman itu Masak kinakuan sila takuresma kamarin pasti amal batang kaleta ta masambayan o buang do suluga buang kapenopangki mati kaleni o buang kinen tanda bilangi umay na tontong kanimi sasolan tontong kanimi pamatoto solanasan susi matangalalan nangka kiangkaran yate santan lingkana adat honor kakaminumban opuan kami solanasan lantang natangaki na pasadyanong kani tomarapu nante inan laumpatu batang kaleki siakiando pasakeni umua pasake kani lautari may opuan namadin pamatoto batang kaleki solanasan laulingkay te katuam ni kamasian kani Diona pagkalena opuan at itong arapo solanasan pasake napake membaka tang kakurangan lante laun nangkaran yate sara sela ko upuna opuan yaduka tuto kakurangan marano kan nila misisolan lami tundui honor kanami taroy kan besilasa inopa opuan lang katuan na kinatarimay na para kami mapuresma mapule paraya bati kaleni ang sangan na po kipo may Yesu po asyaduro sa namaki kitarima yatekande pa kamasyami amin.
ni. Mandu marwati si Semba ko bito to mang renden na sinuao. Oh. Si Semba. Atau walit tulangan na. Menaran siya to. Oh. Sama-sama bisa napon mo. Ito ada nasi tunganan. Apa tu betul nasi tunganan? Kalau bisa di tunganan. Enak. Ada tu tu. Ada tunganan tu. Ada mai muk mo tayo to. Taruh batira to mga lapana. Nurah. Oh, tunganan gampa. Mopilampoy. Ya, mopilampoy bisa, mopilampoy. Dong sekarang dapat tahu. Wala lang sa din kasi sa tunganan. Kami narapan ng dugo kami tama tiro na ni sini na oh kwalo na la kasi lang malilan. Oy, sige pa. Pasiram pa ng tanglo ko ano. Ya itu mang rampanan na harus coba kok dong. Tena membuni. Pugiri tamu ke. Terus matole lah. Pira mo ka amin ninyo. Diamon na la juara teman. Ya kami tiro itu tuno beri kami sesek. Lain apa lain nomor 25. Tae. Oh. Tae. Oh. Tae. Oh.
Bisa to sa pasang ko di pito ka masyaro to ka talon no. Ya, berdua mau. Alaimin. Nako malaso sekirate. Umba ko siki. Oh. Oye, ten que solite. Balaso. Nene ke mana bago? Nene ke nara. Ya, tidak nak paseki, patang mo ito dah. Ya, ya, seki cari lawan ni.
Ricky Malaso. Ya. Iya. Cek ikut tuh. Ya, kisike. Lago mawil. Ay, hindi mo mandalagan, hindi mo mayil. Oh, ya ampun tuh. Oh. Umban namin na yo, ya ampun natin umban na. Iya. Tahu kamu tuh, ya. Wow, talo mo to. Alay bito, gana to. Para mo pagkiritan tao, Vincent.